Arukugambira ebi ababiro mu rukiko rw'abebembezi ba Ndorwa West orubeire rutebekanisiibwe mu nyishingiro wa Ndorwa West atorinwe Eliabu Natulinda Mporera Nyumwabazyo Assistant RDC wa Kabare Nelson Atwonjire agizire ngu ebyobururu bihoire nekyenda abebembezi bona bakwatanise okukolera abantu kuba kukwatanisa haturujiro mu karuru abantu kiba kubanja n'ubuhereza mbwena hati oboka bano hajiroha oboka bano hajiroha ubu nubwire nkabebembezi mwena okura mwakwatanisa mwatera omuri kimwe ninga kimwe na mwatebo mugore mwe aze jogoro no kwisi abantu obuhereza Eliabu Natulinda Mporera owatore inwe omukaruru ka MP wa Ndorwa West orekurataho ayerekerire ngu entunguka yaza kubaho abantu bona nibatekwa kukorera hamwe abatizi bakarura bampaha batwineho audit y'amani reba kwatura bazamu bare kuchondoza bali kureba ukutuli kwekwara ikinde kine nambagambire wabo uri n'umuteze w'akaruru manya ebigambo byo kugamba woli n'umwebembezi mugenzi wawe manya ebigambo ejyoragambire umuteze w'akaruru abebembezi batari bamwe na bamwe borekiro ku barukuza kwehayo okukolera ekyanga kyabo ndabasha members tuzora misho tubakire sentence kukana tuzikolesa kubi nyowe katungu mukishana za training y'engudo myeze na kanyama mbari mushambu TV myeze na mu class mlizo toshoboye y'engudo konka nandi cyama no ngudo konka sometimes muraba down by the system iwo mani cyo gukora utwata miliyoni 5 rububu atasi twango ikakole kine ndaba ngo bayo muri 3 cubic meters of gravel ninga maramu ndaba ngo ezinzi ziringana n'itiperengereje indi nandashaba cya person 063 kugira ngo kiragire kitwashobikere abo kubandijuka turakora police ya Burungi bwansi ndashaba kugira ngo bukansa twavuge 063 tubagambire 063 mu enforcement ninga shikutebera jiro mu nkora muri engine magombora kushira aho kuri mu na hoto kwenduka tisho turagambira rero ngeno ejo kintu paturagira ngo ejitamu kitema mani echikungu cyagwa nkaya ruya ba Milton akawa wo kibuga mbwene tutategereza tractor mye kazarwa na ize myaka ndinjize myaka 3 kinkare bagatrakita hawintu mbone mu sari rwanda kucyumva cyo kirari rwanda abebembezi abasyanu beja kutandika okurahira sande rukwija batiyo batandike okuhereza ebyanga byabo gasha kwa Job namanya apuri omuri Kabare